guys, mangita tag manok. Asa ning manok ni mangita tag manok ni bagong vlog na mo guys. Mangita tag manok ligya. Balik kong manok guys kung yawon. Mingon manok kung sayagod. Ada batik manok ni guys. Mangita tag manok bilang kilo ani garo. Bos, bilang kilo manok bos? Ano? Kinilo. Pilang kilo na boss? 280. Kani ko nung usa ka dako boss? Kaya to ning halang-halangon boss. Halangon tayong manok ka. Ito manok ka 280. Kana ko na boss, lambuhon boss. Alin? Kana. Pila na? Ito? Kini. Ako, baking na ako. Kabir? Kabir na boss, kabir? Hindi ano, itimbang ko na boss. Kaya na yung 280. Dara, 18 kilo. Kebuhi. Sa tidlas na. Mana na? Ako lang to. Dali ko usa kilo na tunga ko boss. 2 kilo may. Tanong ko sa kilo na ko te. Kilo tunga. O sa kapin ba? Kana ko puwa ko no. Oh. Kana ko no. Idlas. Atay, pagni ron. Okay. Gamay-gamay na sa kanang usa guro no. Dako kanang tingin ko natin. Daga pa sa tunga. Singal natin. Oh, 1.4. Ilan mabayaran? Kato ko ng itom ko no, singi ko no. Okay, salamat ya.